Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju pod nazivom Zdravlje je lek. Navikli ste već da naše priče koje imaju neki simboličan naziv šta je to zdravo, odnosno zdravo je, upotrebimo i za druženje, za neki koristan savjet, ali i za priču o tome kako da opstanemo, ostanemo i postanemo zdravi. Nekako logično, dobar dan želimo i našem dugogodišnjem drugu, prijatelju, kolegi, primarijsku doktoru Ivanu Majdevcu, hirurgu. Morali smo, Ivane, i tebe da pozovemo u tim. Fali nam hirurg. Počeli smo da pričamo o preventivi, malo pričali o dijagnostici, a hirurgija je tu negde kao disciplina koja je stara koliko i medicina. A zašto hirurgija u tvom životu? Teško pitanje, u stvari. Nekako hirurgija je skup svega onoga što ja mogu, znam i što mi se činilo da će me zanimati. A kad sam počeo, prva ideja mi je bila da, zahvaljujući mojoj profesorici u medicinskoj školi, budem neko ko bi se bavio statistikom i kompjuterima i primjenom kompjutera u medicini. Onda sam shvatio da puno stvari koje ja treba da uradim, a kroz kompjuter me ne zadovoljava zato što sam imao i imam još uvek, nadam se, dovoljno manuelno spretnosti kako bi to u stvari bilo neko moje glavno izražavanje šta raditi i kako raditi. I onda sam, boraveći na završnim godinama fakulteta, bio u prilici da već tada uđem na kliniku i da shvatim da predklinika, gde se nalaze, ne znam, te neke grane kao higijena, socijalna medicina, medicina rada, su nešto što nije za mene i da u stvari moram da radim nešto što mogu da iskažem kroz manuelnu sposobnost. Tada hirurgija nije bila mnogo popularna, nije bilo puno ljudi koji su hteli da idu na hirurgiju, svi su gledali da pobegnu na neke lakše grane. Nije kao danas da primite mladog čovjeka zato što ima visok prosek, nego ste morali da primite čovjeka koji je bio na nekom odelenju, proveo nekoliko meseci, da ga ceo kolektiv istestira, da sa svima uđe u operacionu salu, da sa svima porazgovara, da sa svima ode na druženje i da bude i van hirurgije i van odelenja prihvaćen. I tek onda primite nekoga i kažete, aha, sad ćemo mi da ovoga iskoristimo sve njegove mogućnosti i da mu damo šansu da nauči zanat i da postane hirurg. Hirurgija nije neka grana medicine koja i danas je možda zanimljiva mladima, međutim, pokazalo se da zadnjih godina fakultet izbacuje jako puno žena koje žele da budu na hirurškim granama, međutim, taj neki odabir da ima manje muškog sveta i ti muškarci koji dolaze kod nas, oni se primaju za mene dosta na pogrešan način gledajući ocene, a ne ovo što je bila neka stara škola hirurgije. I dolazimo u situaciju da mladi ljudi dođu, a već posle nekoliko dana boravka u hirurškoj sali shvatite da nisu za hirurgiju i da u stvari ćete napraviti njima, iako završe hirurgiju, medveđu uslugu, jer neće biti predani svom poslu i za njih će to biti preteško, jer je zaista, pogotovo grane kao što je opšta hirurgija, ortopedija, neurohirurgija, to su hirurške grane koje zahtevaju 24-časovno angažovanje i u psihičkom i u fizičkom smislu i ko hoće ozbiljno da se bavi hirurgijom ne može da ne bude predan tome i da nije stalno u toj priči. Mi sad imamo koleginice koje vrlo lepo i predano rade na nekim granama hirurgije. U prvom redu mislim na plastičnu hirurgiju, oralohirurgiju, hirurgiju oka, gde fizička predispozicija nije presudna. Ali grane kao što je, na primjer, grudna hirurgija, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija, pa i onkološka hirurgija koja je izrasla iz hirurgije, opšte hirurgije, su vrlo teške, fizički zahtevne
i ne priznaju da u toku svoje karijere i rada imate pauze koje su neminovne kod svih žena hirurga da u želji da se ostvare kao majke i imate zaista za njih jednu tešku prepreku i gubitak od 2-3 godine i odsustvovanje u nekoj karijeri može da se izuzetno nepovoljno odrazi na njihov životni rad, vek, kvalitet rada i sve drugo. Tako da ja apsolutno podržavam da jednu neku priču o ravnopravnosti, ali hirurzi na ove 4 navedene grupacije ipak nekako moraju da budu muškog pola. I s druge strane, treba videti i na osnovu iskustva koje imamo, poslušati da jednostavno nije to zatvoreno za sve, ali jednostavno treba napraviti selekciju. Tako da, eto, moj neki životni radni vek ide, evo, 40 godina već sam na hirurgiji i imam nešto malo iskustva, i iz grudne hirurgije gde sam počeo svoju karijeru, a završio na onkološkoj hirurgiji i na opštoj hirurgiji sam radio, imam iskustvo i, nažalost, i iz ratne hirurgije, tako da nekako mislim da sam dobro odabrao i da nekako bolju granu za sebe nisam mogao da izaberem. Tako da... Kada govorimo o hirurgiji, moramo da spomenemo tim. Da, to je neminovno. Hirurg nije ništa bez tima. Nažalost, pogrešno je i vrlo često se dođete u situaciju da kažete ja to nikad nisam radio i uvek sam, kad sam bio pitan, prvo, najvažnije ima nekoliko segmenata. Znači, prvo je dobra dijagnostika, da bi imali korektnu hirurgiju. Kada govorimo o različitim organima koje mi lečimo, u prvom redu, da li su to dojka, štitasta žlezda, abdominalni organi, morate da imate na raspolaganju tim radiologa koji će vam dijagnostikovati ovaj problem. Morate da imate tim nuklearne medicine koja će vam pripremiti određene kontraste kojima ćete znati da rukovodite tokom hirurškog rada. U samoj operacionoj sali morate da imate tim instrumentarki, sestara, anestetičara koji su vam osnovni i prvi saradnici, a kruna svega je dobra anestezija, jer bez dobre anestezije nema ni dobre hirurgije. Tako da kad sve to saberete, to su nekoliko ozbiljnih grupacija ljudi i naravno oni koji nisu direktno u operacionoj sali, a čije mišljenje je presudno za tok hirurgije, to su patolozi. Tako da ako sve to uzmete u obzir, znači hirurški tim nije samo onaj 8 ili 12 ljudi koji su prisutni na svakoj operaciji, nego su svi ljudi koji se ne vide, ali učestvuju u lancu lečenja, dijagnostike, pa i same operacije. Ali kada govorimo o operaciji, ono što prethodi svakoj operaciji, a mislim da je važno da sada spomenemo, je i ta neka preoperativna priprema. To zahteva, čini se, kada pacijent dođe do toga, jednu gomilu papira, nekih pregleda, nekada se to čini nepotrebno u toj količini, a zapravo je sve, ama baš sve izuzetno važno, anesteziologu i hirurgu. Pa evo, ja mogu da jedan primer iz života, ti papiri koji se traže ili pregledi koji se traži, način kako je to kod nas danas organizovano, siguran sam da može da bude modernije i bolje, ali moramo da budemo svesni da veliki broj ljudi koji nam dolaze u ambulantu se ne koriste internetom, ne koriste se adekvatno mobilnim telefonima, pa i komunikacija koja bi bila na taj način moguće nije je lako sprovesti. Sticajem okolnosti sam bio upućen u lečenje pacijentkinje koja ima dvojno državljanstvo, koja se leči, i to je najnoviji primer, koji se leči u jednoj od zemalja Evropske unije, koja je poslala dokumentaciju radi drugog mišljenja sa pitanjem kako bi se to lečilo ovde kod nas.
S obzirom da mesto i klinika gde će ona biti tretirana u toj zemlji i naš institut imaju dugogodišnju saradnju, ja mogu da kažem da ništa u hiruškom smislu, operativnom i u procedurama, kao i u terapiji koja sledi, se ne razlikuje. Ali pacijentu je jako omogućeno da koristeći internet sve nalaze, sve konsultacije, preoperativne preglede obavi online i ima sastanke sa anesteziologom, sastanke sa medicinskim osobljem, provera nalazak i sve koje je urađeno, ona je to sve skenirala, poslala je, to je bilo pregledano, iza toga pregled anesteziologa, bez fizičkog kontakta, znači bez dolaska i zaista nekada ti svi dolasci koji su u preoperativnoj pripremi, koja je vrlo važna, pogotovo kod hroničnih pacijenata, imate masu ljudi koji dolazi faktički iz punog zdravlja, gde se otkriva novonastali problem onkološkog tipa. Ti ljudi imaju svoje kartone koji su sad elektronski dostupni lekarima i jednostavno nepotrebni dolasci i gubljenje vremena bi mogli da se malo na drugi način organizuju, vrlo verovatno, ali kažem, samo mali broj koji je sigurno manji od 10% bi zahtevalo dolazak dodatni mimo ovakvog načina pregledanja dokumentacije. Ali i preoperativna priprema i uopšte sem indikacije koje postavlja hirurg je opet timski rad koji anesteziolozi povuku i daju predlog šta treba raditi, jer oni su ti koji će pacijente voditi u toku same intervencije, a i neposredno posle, i zajedno sa hirurgom podjednako su odgovorni za uspeh svake operacije i hirurgije. Ali je hirurg tu lekar koji prihvata pacijenta sa već nekim dijagnostikovanim problemom, u tom slučaju sa izuzetno ozbiljnim problemom, koji se sa njim dogovara, koji negde pacijenta upoznaje, koji ga operiše, koji ga dočekuje posle operacije, koji sa njim provodi sve ono posle što sledi. Znači, voljela bih da i to spomenemo. Pa jeste. Ljudi misle da dolaskom prvi put u hirušku ambulantu imaju pred sobom ljude koji su neki bogovi ili vanzemaljci, a u stvari svi smo mi ljudi, da bi smanjili mogućnost greške u toj preoperativnoj pripremi, a kasnije u hirurgiji, moramo da ispuštujemo određene procedure, pa nekad pacijent misli da je to gubitak vremena. Generalno, mi neke odluke možemo da donesemo sami, ali puno odluka koje se, kada hirurg dobije pacijenta kod koga imamo potvrđenu prirodu bolesti, imamo potvrđenu dijagnozu, nekad je potrebna preoperativna konsultacija multidisciplinarnog tima gde sede najmanje 3, a vrlo često i 5 različitih specijalnosti koji će biti uključene u to. I kada dođete do situacije da na jednoj nekad nije hirurgija metoda koja će biti prva u lečenju. Postoje niz bolesti različitih maligniteta koje zahtevaju davanje terapije pre nego što pacijent dođe do hirurga, da bi se, jer vrlo često pacijenti dolaze u situaciji da je bolest otkrivena u podmakloj fazi. Ili je dala neka metastaza ili širenja i ja naravno govorim o onome čime se aktuelno i sve ove godine bavimo, to je onkologija i onkološka hirurgija i porast maligniteta koji je u našem okruženju strahovit. Prema tome, da bi doneli pravu odluku o lečenju, najveći deo pacijenata pre nego što dođe do same hirurgije mora da prođe taj neki onkološki konzilijum koji se sastoji, kažem, od nekoliko ljudi različitih specijalnosti koji su svi uključeni u lečenje jedne iste stvari. I kada dođemo do toga, onda, naravno, i kad dođe do hirurgije, vi sa punim razumevanjem prihvatite te pacijente i morate im uliti neko poverenje i dati nadu da iza hirurgije idu bolji dani. Naravno, nekada je iza hirurgije neophodno nastaviti sa lečenjem, praćenjem i to kod svih pacijenata je najčešći slučaj.
i onda uvek što god radili u nekom daljem lečenju, hirurg ostaje u timu ljudi koji prate pacijenta. Tako da neke grane se uključuju povremeno ili u toku lečenja, ali hirurg i internistička grane su te koje prate pacijente dok god su u aktivnom procesu lečenja. Mi smo nekoliko puta u životu radili različite priloge, različite druženja, različite priče. Zašto? Da bi zabeležili sve ono što je važno, da kažemo pacijentima, u odnosu na različite organe kojima se ti baviš, odnosno prvo smo, i to mislim da je neka naša prva priča, ako se ti sećaš, je bila priča vezana za štitnu žlezdu. Pa te sad molim da se vratimo i da se podsjetimo samo što nam je to važno da kažemo svima, ovako kao jedan savjet, da kada hirurg već dobije pacijenta, odnosno upućen je pacijent sa nekom promenom na štitnoj žlezdi za koju se smatra da je potrebno da se obrati hirurgu, šta je to što ti najčešće kažeš, šta je to što najčešće uradiš i kako sledi taj neki tok koji je važan da znaju svi koji nas evo i sada gledaju. Da, pa najvažnije kod prvo štitasta žlezda kao organ koji se nalazi u vratu, vrlo blizu kože, je lako dostupan i svi ljudi koji ne razmišljaju da su bolesni nešto, najčešće dolaze jer primeti neke otoke na vratu koji su se ili novonastale ili se neko duže vreme tu, a pod golim okom je neko primetio da iako nemaju nekih vidljivih tegoba. Kad dođe takav pacijent, prva stvar koja se radi, obično tražimo da dođu sa načinjenim ultrazvukom koji također nije agresivan i da urade funkcionalno ispitivanje štitaste žlezde koje se radi vrlo jednostavno uzimanjem krvnih analiza. Te krvne analize, pored funkcionalnosti same štitaste žlezde i osnovnih hormona, obično sadrže i neka antitela. Ta antitela su pokazatelj da li kod pacijenata imamo klasične bolesti koje idu u pravcu pojačane funkcije ili smanjene funkcije i da li pacijent ima autoimunu bolest štitaste žlezde koja je postala jedan od vrlo važnih pratilaca maligniteta štitaste žlezde. Na osnovu toga donosite odluku da li treba pacijenta odmah uputiti na operaciju, da li treba pacijenta pratiti, a ne operisati jer još uvek nije vreme za to. I svi pacijenti koji imaju autoimunu bolest štitaste žlezde se dele na dve ogromne grupe. Najveći deo tih pacijenata ima čvorove, a oni koji ga nemaju su u tom nekom već ozbiljnoj situaciji autoimune bolesti bolje prošli kad nemaju čvorove. Zašto? Zato što svi pacijenti koji imaju autoimunu bolest štitaste žlezde, a nemaju čvorove, neminovno idu u pravcu gubitka funkcije. Gubitak funkcije pa i hipotrofije ili smanjenje same žlezde je situacija koja se rešava samo davanjem hormona i redovnim praćenjem od strane endokrinologa. Ali pacijenti koji imaju nodoznu strumu, znači u okviru autoimune bolesti, bilo da su čvorovi mali, srednji ili veliki, oni se najčešće budu predznak uvoda u malignitet. I svi čvorovi koji su, ako je jedan čvor, a manji od 15 mm, možete da kažete da ga možete pratiti ili uzeti iglenu biopsiju pa doći do saznanja da li je vreme za hirurgiju. Ali kada imate više čvorova i kada se one ultrazvukom pogledaju, postoji jedna klasifikacija koja je neinvazivna, ali na osnovu ultrazvučne slike mogu da se kvalifikuju nodusi na skali od 1 do 6. To je takozvana Eurotirac klasifikacija, gde vi već na osnovu ultrazvuka kod obučenih radiologa možete da dobijete informaciju da li je nešto ide u pravcu sumnjivosti za malignitet ili ne. S druge strane, aspiraciona iglena biopsija se lako izvodi, pogodna je i dostupna je za izvođenje i ona ima takozvanu citološku klasifikaciju
koja je po jednoj Bethesda konferenciji dobila ime i vi na osnovu te citologije koja je postala neophodna pre ulaska u operacionu salu dobijate saznanje na osnovu ultrazvuka i iglene biopsije da li imate pred sobom pacijenta gde sumnjate da je malignitet. Bethesda klasifikacija 1 i 2 zahtevaju dalje praćenje, ali sve što je veće od broja 3 pa do broja 6 zahteva pažnju hirurga. I kada dođete od strane endokrinologa pripremljenog pacijenta, pa na primjer imate tirac 4, a citološki to može da bude bilo koji broj Bethesda od 3 do 6, to su kandidati za obavezno dolazak kod hirurga i vrlo verovatno hirušku intervenciju. U narednim danima, negde od 23. do 26. aprila, na Kopaoniku je prvi Balkanski kongres hirurga, gde ću ja izaći sa jednim predavanjem i predstaviti 60 godina hirurgije štitaste žlezde na Institutu za onkologiju Vojvodine, gde sam ja treća generacija hirurga koja se bavi time, iza mene sledi i četvrta, i nadam se da će hirurgija štitaste žlezde podjednako biti u narednim godinama zastupljena kao i hirurgija dojke, po kojoj smo godinama prepoznatljivi. Ja ću da iskoristim priliku da kažem, pošto radim sa mladima, da je zabluda da mladi ne mogu da imaju ozbiljniji problem sa štitnom žlezdom. Da ti imaš sve više pacijenata koji imaju ozbiljne probleme. Ajde kad govorimo o štitnoj, kad govorimo i o dojci, kad govorimo i o jetri. Dakle, ta neka granica se polako, ali sigurno, ili možda čak i brzo, ali sigurno pomera ka nekim mlađim uzrastima. Granice koje smo imali na početku moje hiruške karijere i danas su se strašno promenile. Kada govorimo o štitastoj žlezdi, nije neobično da imamo pacijente koji su u adolescentnom dobu gde su dijagnostikovani i operisani od karcinoma štitaste žlezde. Tako da mlađe životno doba za štitastu žlezdu više nije apsolutno treba razmišljati o tumorima, autoimunim bolestima i znacima hipertiroze već od rane detinjstva i mladosti. Ljudi s kojima sam ja sarađivao ili koje sam ja nekako uvodio u hirurgiju štitaste žlezde, bilo da su to kolege koji su opšti hirurzi, koji se bave populacijom seniora ili oni koji se bave dečijom hirurgijom, su došli do svojih pozicija da mogu samostalno da rade tu hirurgiju. Tu hirurgiju treba da rade centri koji imaju mogućnost da imaju nuklearnu medicinu. To su centri koji mogu da, pored hirurgije, imaju i potrebu za logopedom, moral tretmanom i nuklearna medicina u pravcu preoperativna i postoperativna terapije je jako važna da bi ti pacijenti imali mogućnost zaokruženog lečenja. Što se dojke tiče, dojka je organ koji je ranije bio vrlo redak da imate pacijente sa malignitetom kada imate pacijente ispod 30 godina. Nažalost, ta granica se sad spustila i karcinom dojke je prisutan kod vrlo mladih pacijentkinja između 20. i 25. godine, ne kažem, ali dosta često. Tako da svaka pojava novonastalih promjena u dojkama mora da bude tretirana sa pažnjom, mora da se postavi validna dijagnoza koja je napredovanjem tehnologije sad vrlo ili mnogo lakše nego ranije. I s druge strane, sve promjene koje imate u dojci u zadnje vreme, ja predlažem bez obzira na životno dob vađenje istih, kako ne bih došli u situaciju da kontrolišemo nešto što jednog momenta može da pređe u malignitet. Tako da fibroadenomi su vrlo česti u rastu i razvoju. Zna se kako izgleda fibroadenomi. Ako imate fibroadenom, a pacijent ima 20 godina, nije isto kada se dijagnostikuje novo nastala promjena nalik na fibroadenom u 35 ili 40 godina života. Kod tih pacijentkinja apsolutno je neophodna hirurgija.
I tu se opet vraćamo na onu staru priču redovne kontrole. Da, pa redovne kontrole i prevencija koju možemo da uradimo kad je dojka u pitanju, to jeste da granicu za ultrazvuk dojke krenemo da radimo rutinski od 25. godine života i do 40. godine jedan široki dijapazon i godina i vremena gde nema još indikacija za mamografiju. Ali 25 godina mislim da je neka životna granica gde se završilo rast i razvoj dojke, a gde treba početi sa redovnim kontrolama. Kada je štitnjača u pitanju, tu pravih kontrola nema i ne bih mogao da preporučim da idete na rutinske kontrole, ali treba slušati svoj organizam na bilo kakvu promenu koja je u promeni raspoloženja srčanog rada, da se primeti neka vidljiva promena, treba reagovati. Ultrazvuk nije bolna pretraga, nije teško dostupan i najvećem broju pacijenata i je obavezno kontrola laboratorije. Jedno vađenje krvi i ultrazvuk daju puno podataka. Spomenuli si kolege koji se bave nuklearnom medicinom, oni su važni, rekao si u dijagnostici, ali i u terapiji. Pa te molim da nas i na to podsjetiš. Da, pa dijagnostika i te takozvane aspiracione biopsije u dijagnostičkom smislu preoperativno su jako važne zato što govori hirurgu da li ima pred sobom kandidata za hirurgiju ili pacijenta koga ćemo moći da pratimo. Kada potvrdimo prirodu bolesti i kad uradimo hirurgiju, nuklearna medicina preuzima pacijente jer svi dobro diferentovani karcinomi štitaste žlezde, kada pojednostavim, to je najveći broj karcinoma koji reaguju na radiojodnu terapiju, su upravo kandidati za radiojod. Pacijenti koji imaju urađenu radikalnu hirurgiju i kod kojih je bio jedno žarište i koje nije veće od 10 mm i koje ne probija zid kapsule, oni mogu da se prate, a da ne dobiju radiojod. To je relativno mali broj pacijenata. Svi ostali jesu kandidati za radiojodnu terapiju. Terapija nije kao hemoterapija da izaziva neke vidljive tipa probleme tipa opadanje kose, mučnine i slično. Terapija relativno lako se sprovodi. Boravak u izolacionoj sobi je oko 72 sata, iza čega se ta radiojodna terapija završava i šta je njen cilj? U funkcionisanju normalno štitaste žlezde, štitasta žlezda koristi jod da bi funkcionisala, stvarala svoje hormone. Kada skinete štitastu žlezdu, dolazite do smanjenja količine hormona u organizmu, ali vi onda dajete jod kojeme dodajete malo radioaktivnosti. Taj jod se vezuje za preostale ćelije štitaste žlezde i na taj način radioaktivnost koja je bila prisutna uništava zaostale tkiva, bilo da su ćelije zloćudnog tipa ili dobroćudnog. Pacijenti koji se operišu i sprovedu radiojodnu terapiju u zadatom vremenskom intervalu posle hirurgije imaju šanse da budu apsolutno izlečeni, da se uvek su mogući pojave recidiva koje obično se dešavaju u limfnim čvorovima na vratu i imamo dovoljno vremena da na to reagujemo, a kasnije i posle operacije tih recidiva imamo mogućnost da ponovimo radiojodnu terapiju. Dok god pacijenti imaju mogućnost vezivanja joda za ćelije i dok su tumori dobro diferentovani, radiojod pomaže. Onog momenta kada bolest se otme ili krene da bude dediferentovana, odnosno da više ne reaguje na ovu uobičajenu terapiju, tada su moguće metastaze u plućima, metastaze u jetri i širenja karcinoma štitaste žlezde na druge organe i tada ne vredi dalje davanje radioaktivnog joda. Onda se može razmatrati o drugim terapijskim modalitetima, ali relativno mali broj pacijenata koji je bio dobro diferentovan pređe u ovu agresivniju fazu lečenja i bolesti.
Hoću da te zamolim još nešto. Kada pričamo o hirurgiji štitaste žlezde, nešto što može da se desi posle operacije je jedna relativna promuklost koja može da prođe. Može da se desi da postoji neki mali problem u kvalitetu ili nekom udahu. To je sve ono što zapravo za vreme operacije može da bude negde i, dajde kažem, i očekivano. A ovako da okrenemo stvar, da je pojasnimo. Znači, hirurgija štitaste žlezde nije hirurgija samo štitaste žlezde, nego je na prvom mestu hirurgija nerava koji kontrolišu glasne žice i hirurgija paratiroidnih malih žlezda koje dobijaju i snabdevaju se krvi od štitaste žlezde, a one regulišu metabolizam kalcijuma. Na dugogodišnjem materijalu koje imamo ili Institut za onkologiju može da kaže da komplikacije koje imamo na godišnjem nivou ne prelaze 3%. To znači da na 100 pacijenata koje operiše svaki hirurg, obično svake godine imate nekoliko pacijenata gde je došlo do ovakvih komplikacija koje su trajne. Ali su one obično izazvane stadijumom bolesti gde vi morate da određene strukture žrtvujete kako bi pacijentu sačuvali glavu, svesno rizikujući da će pacijent ostati sa trajnim oštećenjima, ali je to jednostavno neminovnost hirurgije. Postoje anatomske varijacije u položaju nerva koji kontroliše glasne žice i tu takođe je moguće da u toku rada hirurg ne vidi, ne prepozna ili jednostavno se dese neke komplikacije tokom hirurgije i ti neki privremeni znaci promuklosti mogu da budu uslovljeni time što koristite neke elektrokautere ili uređaje kojima morate da bi radili operaciju, dođe do privremene ili otežane provodljivosti tog nerva, bilo jednostrano ili dvostrano. Kod hirurga koji se bave hirurgijom štitaste žlezde ima jedno pravilo, kaže da su to hirurzi koji najmanje cene sebe, zato što se jedini svesno suočavaju sa mogućnošću komplikacija, ali je hirurgija kojom se mi bavimo, hirurgija koja može da bude nešto što ćete biti jako voljeni, jako hvaljeni ili jako kuđeni, jel? Ali hirurgija dojke je hirurgija koja nosi mnogo manje mogućnosti za komplikacije. Tako da se mnogo ili mali broj ljudi ili mali broj hirurga reši da se bavi ovom hirurgijom upravo zato zbog visokog rizika i mogućih komplikacija. S druge strane, pacijenti koji dolaze na hirurgiju, oni su obavešteni o svim mogućim komplikacijama i svojim dolaskom na hirurgiju potpisuju određene dokumente gde su zaista da je s njima razgovarano i u pismenoj formi i usmenoj formi, jer jednostavno morate da budete svesni da niko od hirurga koji radi tu hirurgiju neće želeti da namerno napravi bilo kakvu komplikaciju. I na godišnjem nivou naše odeljenje uradi između 400 i 600 ovakvih operacija gde je strahovit porast maligniteta, a maligniteti kada se operišu i stadijumi bolesti nisu početni, nego su uznapredovali sa velikim brojem metastatskih promenjenih limfnih čvorova, da je samo tkivo urasta u sve moguće struktura vrata. Tako da dođete u situaciju da svojom hirurgijom svesno morate da žrtvujete određene strukture da bi pacijentu dali šansu za život. E sad, kada operišete štitastu žlezdu i imate privremenu nemogućnost kontrolisanja glasnih žica, ona se obično spontano oporavi u roku od neka 2 meseca. A jako volimo kada se pacijent probudi i napravi anesteziolog kontrolu glasnica da vidimo da su one funkcionalne i pokretne i da pacijent izađe iz sale bez ikakvih problema. Ali
morate biti svesni da je to hirurgija jednostavno visokog rizika za hirurga prvenstveno koji radi, kao i za pacijenta, zato što su to milimetarske strukture koje se nalaze u vratu i vrlo često su u kontaktu sa tumorom i jednostavno niste u situaciji, koliko god da ste vešti, uvek da ih izbegnete. Tako da... Dobro, ali tu onda može da pomogne logoped, može da pomogne specijalista urologa, može da pomogne... Da, pa ima različitih metoda i eto, u sve ovo vreme mog nekog bavljenja hirurgijom štitaste žlezde, na institutu smo imali multidisciplinarni tim koji je bio u sastavu internista, specijalista nuklearne medicine, anestezijologa i hirurga. Ali za ove situacije gde imate problem sa eventualnim komplikacijama, imali smo dugogodišnju, odličnu saradnju sa klinikom za uvo, grlo i nos, Kliničkog centra Vojvodine, u prvom redu sa profesorkom Gordanom Mumović i profesorom Rajkom Jovićem, koji su bili svedoci svega onoga što su komplikacije našeg rada, koji su nam pomagali u tome da se ti pacijenti uspešno oporave i da ih vratimo u normalno funkcionisanje i da popravimo ovo. Sama korekcija tih je nekad vrlo teška, nekad je moguće postići, ali nikad kompletnu remisiju, zato što jednostavno glasnicu ne možete da aktivirate jer nemate ovaj provodnik i taj nerv koji je morao biti žrtvovan. Jednostavno možete vežbama da nadomestite aktivacijom druge strane raznim hirurškim manipulacijama koje su moguće i osnovna stvar je to u tom momentu nije da obezbedite glas i govor, nego da obezbedite nesmetano disanje. Zato što glasnice su organ koji kontroliše prolazak količine vazduha između nosa i pluća i ukoliko taj put obezbedite, onda će pacijent vrlo brzo i da spontano progovori i da nema zamaranja prilikom fizičkih aktivnosti. Ali takva je lokalizacija, takva je hirurgija, vrlo je neprijatno ukoliko bolest probije disajni put, uđe u same disajne organe. Neprijatno je ukoliko uraste u krvne sudove, a nekada ste u situaciji da dobijete pacijenta za operaciju gde već imate toliko uznapredovale lokalni nalaz da morate da žrtvujete nešto od toga da bi sačuvali pacijenta i dali mu šansu za život. Spomenuo si hirurgiju dojke, čini mi se da je i dijagnostika tu negde ide nekim krupnim koracima što se tiče iglenih biopsija, što se tiče tima radiologa koji se uključuju. A u kom pravcu ide hirurgija? Znamo da se jako velika pažnja posvećuje i samoj estetici dojke. Dakle, kada sklonimo i zdravlje na stranu, nas dvoje ga nećemo skloniti jer nam je to najvažnije, ali svakako da hoću da nam i to kažeš, hirurgija štitne žlezde podrazumeva postoperativno jedan mali rez koji prođe, otprilike kao skoro pa i nevidljiv. Hirurgija dojke je sada otišla u nekom drugom pravcu gde se implanti praktično plasiraju, gde vodite računa, dakle da taj neki kvalitet života ženi ostaje koliko god možete nenarušen. Ali zapravo, ajde se vratimo na zdravlje. Pa ja imam jednu, mi sad pričamo o štitastoj žlezdi, pričamo o dojci, ali pored ovoga nismo se dotakli stomačnih organa koji su takođe veliki deo moja i hirurgije odeljenja gde sam radio sve ove godine. To je da dojka kao organ zahteva na svetskom nivou obično multidisciplinarni tim hirurga. Znači, ne radi samo jedan hirurg, nego onkološki hirurg mora biti u timu zajedno sa hirurgom koji je specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije. Tokom života i rada ovde kod nas mi nismo bili u situaciji da u okviru instituta imamo plastičnog hirurga, pa smo edukacijom došli do toga da hirurg-onkolog je u situaciji da uspešno rekonstruiše dojku i uradi posao druge specijalnosti.
Sad, što se tiče, prvo, ono što je za pacijente važno, nijedan tumor dojke ne može da uđe u operacionu salu, a da nije dijagnostikovan, odnosno da nismo biopsijom iglenom ili vakum asistiranom biopsijom pod kontrolom mamografa došli do saznanja sa čim se nosimo. Postoje zone koje su nepalpabilne, koje se ne mogu napipati, ali se radiološkim metodama nalaze i to je obično karcinom in situ. Taj karcinom in situ su obično bile mikrokalcifikacije koje su lokalizovane i posebnim metodama za hirurga lokalizovane kada dolaze u hirušku salu da se taj deo odstrani. Patolozi to gledaju, radiolozi posle vađenja konstatuje da smo sve izvadili i onda znate da ste početni karcinom faktički nekom dali šansu i izlečili ga. A što se tiče tumora koji se pipaju ili tumora sa infiltracijom, tu imamo neophodnost uzimanja isečka takozvanom kor ili iglenom biopsijom i dobijanjem tog nalaza odlučujemo da li će pacijent opet na konzilijumu biti kandidat za primarnu hirurgiju ili za dobijanje terapije koja će kasnije biti praćena hirurgijom. A iza svega toga sledi terapija i eventualno zračna terapija mesta gde je bio tumor, u zavisnosti od toga. Ukoliko radite poštednu hirurgiju, a ne radite amputacionu hirurgiju, trend je u poslednjih godina da ta vrsta operacije dominira. Ali ako imate unutar dojke više tumora koji su raspoređene difuzno po dojci, onda ste u situaciji da pacijentu predložite dve opcije. Klasičnu operativnu tehniku sa skidanjem dojke i bradavice ili ono što je sve češće prisutno, amputaciju koja se radi ispod kože, uklanja se kompletno železano tkivo dojke, a u istom aktu se radi i rekonstrukcija, što znači da se tkivo ili nadomešćuje time što se stavlja silikonski implant, ili se razne tehnike rotacionih flapova primenjuju, pa se tkivo sa leđa ili sa stomaka vodi u regiju dojke kako bi se napravili rekonstrukcije i načinila zamenska hirurgija. To su vrlo složene i komplikovane procedure koje zahtevaju dobar izbor samog implanta da se približno urade ovo. Postoji određena testiranja koja se rade i kod pacijentkinje koje imaju takozvanu mutaciju gena pozitivnu na BRCA testiranje, dolazi u obzir da se urade i preventivne operacije druge zdrave strane kako se bolest tamo ne bi javila. Ali to su zakonski regulisane stvari koje se odnose i na te neke preventivne mastektomije koje imaju smisla samo kod ovako pozitivnih pacijenata. Ne treba raditi ništa što iskače iz protokola. S druge strane, hirurgija dojke je hirurgija bez otvaranja trbušne duplje ili hirurgija ali ona ima svoje rizike i sama hirurgija dojke može da bude vrlo zahtevna zato što su tanani krvni sudovi koji treba da daju život koži, delu tkiva oko bradavice i treba da imaju faktički da one se moraju raditi u centrima koji su visoko specijalizovani za to i koji imaju veliki broj takvih operacija u toku godine. Da bi tim bio uigran, uhodan, a i hirurg mora da ima veliki broj takvih operacija u toku godine kako bi rezultati bili dobri po pacijenta. I prosto da se pacijenti postoperativno isprati kako treba, jer postoperativno, dakle, u vremenu posle operacije može da dođe do otoka ruke, dakle, tu su različiti savjeti na koje mora pacijent da obrati pažnju, redovne kontrole. Ono što je dominantno u toj hirurgiji da se ranije rutinski radila hirurgija pazušne jame, odnosno vađenje limfnih čvorova. Pre više godina, sad skoro se približavamo 20 godina kako je na institutu uvedena hirurgija sentinelnog čvora ili čvora čuvara.
gde smanjujemo značajno potrebu za disekcionom hirurgijom maksile, gde radimo ciljano i ako je taj čvor prvi negativan, znači da tumor nije dao metastaze u aksilu, drugi žlezde ne diramo, tako da je taj oporavak od takve hirurgije mnogo kraći i faktički se pacijenti samo 1 dan zadržavaju posle operacije na odelenju i idu kući. Tako da je šansa za limfnim edemom smanjena značajno u posljednjih godina. Neke nove konsenzus konferencije idu u pravcu čak toga da se hirurgija pazušne regije lagano izbacuje kao neophodnost, jer se pokazalo da uvođenjem novih tehnika, novih hirurških tehnika i novih lekova, ta hirurgija polagano će u narednim godinama doći do njenog smanjivanja kako bi kvalitet života bio bolji. I stigo smo do stomaka. Kažu, jetra pamti. Da. A gde je jetra? Tu su negdje creva i stigo smo mi u stomak. Da, pa organ kao što je jetra je organ koji najčešće se kaže da diktira preživljavanje. Kod nas je hirurgija jetre počela nekako intenzivnije da se radi u jednom periodu gde smo od 1993. do 2005. imali početak te hirurgije jetre gde je urađeno u tih 10 godina oko 190 operacija, da bi od 2005. pa naovamo, to je sad već 20 godina, hirurgija jetre ušla u redovnu operativnu proceduru i tako. Kod hirurgije jetre opet stoji konzilijum koji definiše to i najveći broj pacijenata koji mi tretiramo su pacijenti sa metastatskom bolešću kolorektalnog karcinoma u jetru, mada operišemo i pacijente čija je lokalizacija primarni tumor jetre, naravno sve su to maligniteti. Tu postoje određene kombinacije kada pacijenti dolaze na red za operaciju jetre, određena pravila, a sve opet sa protokolima za lečenje karcinoma debelog crijeva ili karcinoma primarnog tumora jetre. Tako da jetra kao organ na početku moje karijere je bio široko zaobilažen, pa smo onda godinama, pošto se veliki broj pacijenata pojavljivao i hirurgija koju damo pacijentima za metastatsku bolest jetre i terapija koja je značajno uticala na produženje i kvaliteta i životnog veka tih pacijenata. Tako da mislim da smo se značajno odomaćili i da sada već imamo grupu hirurga koji to radi i kako starijih, tako i mlađih. I jetra nije više tabu tema što se tiče resekcione hirurgije. Isto sa napretkom karcinoma i broja karcinoma rektuma i naravno imidžingom i dijagnostikom gde te karcinome nažalost i dalje dobijamo u podmakloj fazi. Nije retko da moramo da radimo u istom aktu operaciju i debelog crijeva i jetre kako bi pacijenta oslobodili tumora i onda davali preventivnu terapiju da se bolest ne ponovi. Tako da na godišnjem nivou naše odelenje ima značajan porast i resekcionih procedura i to je sad i kombinovanih hirurgija debelog crijeva i jetre ili samo debelog crijeva. Tako da je generalno gledano svake godine imamo porast negde oko 20 do 25% u odnosu na prethodnu, ali kapaciteti sa 4 operacione sale postaju pomalo nedovoljni za ovoliki broj pacijenata i sledeći korak će biti dobijanje sigurno novih operacionih sala po nekoj moje proceni koja nije daleko od istine. Mislim da nam u ovom momentu nedostaju barem 2, ako ne i 3 operacione sale kako bi mogli da zbrinemo sve pacijente koji nam dolaze. Ali hajde onda da podsjetimo šta je to važno, da svako ko nas gleda, sluša, prati sada
da zna kada pričamo o bolestima organa koji se nalazi u stomaku. Dakle, postoje neki simptomi, postoje neke tegobe koje mogu pacijenta da odvedu lekaru i samim tim spreče ili prolongiraju da se upoznaju sa tobom, odnosno sa hirurzima. Pa, generalno da. To je, svako od nas ima mogućnost da primeti da u svom funkcionisanju imaju neki problem sa učestalim stolicama, da imaju svaka pojava krvi u stolici apsolutno zahteva dijagnostiku, da se vidi zašto, kako, eventualno mučnina, povraćanje, nadutost stomaka, naglo nastali otoci nogu ili stomačne regije takođe ukazuju na potrebu za dijagnostikom. Tako da normalno funkcionišete, ništa ne primećujete, ali ste recimo jednog momenta primetili da na papiru imate tragove krvi, to vam je prvi znak i da je neophodna dijagnostika. Kod muškaraca predlaže se kolonoskopija od 50. godine na gore, obavezna kontrola urologa, laboratorije, kod žena, redovni ginekološki pregledi, mamografije na svaku drugu godinu. Tako da je to nešto što je neophodno. Znači, kad kod žena mamografija kreće od 40. godine, tako da, eto, to su neke stvari o kojima treba razmišljati i nekako slušati svoje telo. Svaka promjena i neka neobičnost zahteva prst na čelo pa da vidimo šta je problem. Dojka i štitnjača su organi sa važnosti tog nekog samog pregleda za dojku je vrlo važna. S druge strane, za štitnjaču ogledalo može da bude znak da možemo da vidimo šta je problem pa i da krenemo od toga pa ćemo doći do saznanja da li treba ili ne. Laboratorijski i ultrazvučni pregledi nisu danas više neki bauk, ali iz njih se mora vidjeti. I ono što bi pledirao na pacijente, to je da ne rade samo inicijativno i da se ne leče kod doktora Google-a ili doktora Yahoo-a, zato što to zna da napravi strahovite komplikacije. I s druge strane, pacijenti misle da će se izlečiti promjenom načina ishrane ili u toku lečenja. Svaki drugi pacijent je dobio savjet da promeni način ishrane, da iz svoje ishrane izbaci proizvode ili meso i ti pacijenti nama prave problem zato što otežavaju proces zarastanja jer im fale proteini životinjskog porekla. Svaka rana, svaki rez hiruški mora da ima sve potrebne sastojke da bi došlo do oporavka i zarastanja. Pacijenti se izgladnjuju, pacijenti slušaju moderne savete koji nisu primenljivi za onkološke pacijente. I to su neke stvari koje jednostavno treba ostaviti za razgovor i dogovor bilo sa internistom, onkologom, bilo sa hirurgom i poslušati takve neke savete koje će im doći, ali tek po završenoj hirurgiji. Šta je to što može da pomogne ili najčešće su pitanja kako da podignemo imunitet, a moj jednostavan odgovor, nemojte menjati način ishrane, ali na svoj uobičajeni način ishrane možete uvesti boravak na svežem vazduhu, uzimanje dovoljne količine voća i povrća i truditi se da se redovno i ravnomerno hranite. Tako da... I ajde da iskoristimo priliku da podsjetimo i na nekada nužnost plasiranja stome. Dakle, da to nije želja hirurga, nego je nužnost, neminovnost i to nije nešto što znači kraj života za pacijenta. Pa, ajde da opet idemo od nazad. Pacijenti koji dobiju stomu iz bilo kog razloga i završi se kompletno lečenje, tretman, i vi sad kažete pacijentu, evo sad su se stekli uslovi da stomu zatvorimo, neće da je vrlo često zatvore, jer su se navikli na taj način ishrane i života i dobar deo pacijenata kaže, ne, meni stoma ne smeta, meni je važno zdravlje i glava.
Zašto pacijenti dobijaju stomu? Prvi i najčešći razlog je kada dođu u stanje vezanih creva da ne mogu da ostvare redovno pražnjenje, da ili je bolest uznapredovala ili je dijagnostikovano kasno i da ne bi otvarali trbuh i napravili veliku hirurgiju, vi napravite stomu. Još jedan razlog zašto je pravite je pre započinjene terapije, iza koga će uslediti radikalna hirurgija. Da pacijent u toku terapije zračenjem i terapijom, hemoterapijom, obezbedite redovno pražnjenje pacijentu i vi onda, to je obično procedura lečenja karcinoma debelog creva koji ide u 3 akta. Prvi akt je kreiranje stome, drugi akt je dobijanje terapije, redukcija tumora, radikalna hiruška operacija, to je druga hirurgija, i na kraju 6 meseci najranije posle završene procedure lečenja, ukoliko nema znakova ponavljanja bolesti i anastomoza koju ste kreirali na drugoj operaciji bude funkcionalna, zatvarate stomu, puštate saobraćaj i onda pacijent konačno se oslobađa stome. Znači, stome u najvećem delu mogu da budu privremene ili trajne. Te privremene stome mogu da budu na tankom, a i na debelom crevu. Ako se rade na desnoj polovini debelog creva, to su takozvane vlažne stome, gde je stolica neformirana ili nešto ređa, ili suve stome na levoj polovini debelog creva gde imate formiranu stolicu i te stome nekada ili uradite radikalnu hirurgiju pa ne možete da napravite iz raznih razloga anastomozu, onda morate završiti operacijom izvođenjem debelog creva na trbušni zid zato što je situacija u stomaku bila takva da vam nije dala za mogućnost da napravite kontinuitet i da spojite dva strana. Tako da udruženje postoji koja se bavi problematikom pacijenata sa stomom. Oni međusobno razmenjuju iskustva i udruženje je staro 30 godina, funkcioniše na nivou Novog Sada, bilo je vezano za samo naše odeljenje, sad radi samostalno, tako da ali je dostupno svim pacijentima koji se operišu i koji imaju potrebu za ovakvu konsultaciju. I šta je to što ti poneseš kući kada završiš svoj radni dan? Pa obično bol u leđima. To vidim. To je radost. Da, to je radost prava. To je radost. Ali šalu na stranu, nekad ste zadovoljni time što ste uradili, nekad znate da obično se trudite i ja bar da dam sve od sebe i da svi pacijenti koji su taj dan bili u sali, bilo da je to prvi ili je posljednji pacijent koji je taj dan operisan, da svi dobiju podjednaku pažnju, brigu, negu i kasnije dok su na hirurgiji i pod nekim našim nadzorom sve što treba da se što pre vrate porodice i da se oporave. Naravno, nije uvek sve jednostavno, nekad to bude zahteva i dugotrajnu hospitalizaciju, nekad imate situacije gde se druge bolesti koje prate malignitet mogu da vam pokvare planove, ali u svakom slučaju trudim se da kad završim hirurgiju nađem neka svoja dugogodišnja mir, zadovoljstva i svoje neke hobije kako bi napunio baterije za novu hirurgiju. Tako da... Doduše, vrlo često, a verovatno je bolje reći uvek, moraš da budeš i dobar psiholog. To je u zadnje vreme nekako broj 1, zato što imate pacijente koji kad vam dođu u ambulantu, ste vi 5. ili 6. hirurg od koga su došli i, nažalost, nepoverenjem koje imaju prema lekarima, ste u situaciji da savladate tu neku barijeru i vidite da pacijent da bi obavio sve te kontrole ili radio neke brdo nepotrebne dijagnostike, gubi na vremenu u svom lečenju i da je došao u situaciju da uradite operaciju u prvom
na prvom kontaktu da je došao do vas, ne bi verovatno imali potrebu za nekom teškom hirurgijom ili bi hirurgija bila lakše, ali i da privolite pacijenta da u stvari vam poveruje da je vreme da vi možete da konačno prepusti i da vam da šansu da mu pomognete i da svoja predubeđenja o tome na neki način verifikujete, jer je imao možda negativne iskustva sa prethodnim kolegama ili jednostavno u strahu, bojeći se da se suoči sa tim, jednostavno traži neke dodatne preglede, a jednostavno ne shvata da je u stvari ključno da se krene pravo prema problemu, a ne da se od njega beži. Jer vreme je takvo da pacijenta vidite kad je on već dijagnostikovan i treba da mu date dobro rešenje. Ako tu niste se usaglasili, ako vam pacijent ne poveruje, ili vidite da imate ispred sebe osobu koja je nesigurna, uvek je dobro da kad pacijent uđe bude u pratnji nekoga kome veruje. Da taj drugi ili taj neko bude u situaciji da kad izađu da trezveno razgovara s pacijentom i da uvek se trudim i kada je vizita u pitanju ili kad su pacijenti na odelenju, da uvek uđem sa sestrom ili sa kolegama koji mi prate u viziti, tako da pacijent dobije dodatnu sigurnost da se jednostavno oko njega radi, da se oko njega brine i da svakome kogod leži u toj sobi posvetite pažnju, bez obzira da li ste vi hirurg koji vodi pacijenta ili neko ko će doći samo u vizitu da vidi svog pacijenta. Jer deljenjem pacijenata na naše, vaše, njihove, tu je, imate situaciju da kaže, pa vi ste vašeg obišli 10 puta, a mene niko nije pogledao za tih 10 dana. Ja sam ostao ta neka stara škola da su svi pacijenti naši i da možda ja nisam učestvovao direktno u lečenju, ali ako pacijent je tu, moramo dati pažnju i posvetiti svakom pacijentu od ta 3 koja se u toj sobi nalaze, 100% pažnje. Znaš, možda je ta stara škola, zahvaljujući onome uz koga si rastao. Profesor Majdevac, naš stari profesor koji nas je učio, zajedno sa profesorom Topolovcem. Znači, to je jedna ekipa lekara koji su bili pedagozi, koji su bili profesori, koji su bili, da kažem, i roditelji. A, tvoji roditelji, tvoj tata. Da. Pa evo, klinika gde je on radio, to je klinika za grlo i nos, je sad već, evo, prošle 4 godina, Facebook me je podsjetio, napravilo njemu u čast jedan sastanak, takođe u bivšem hotelu Park, koga i takođe nema, 40 godina od momenta kada je on napravio jednu, a ispostavilo se svetski priznatu podelu disfonije i promuklosti, i profesor Slobodan Mitrović i profesor Rajko Jović, koji su bili ili nasledili njegovu tu neku legaciju, su napravili taj jedan sastanak, prvenstveno profesor Mitrović, koji se bavi lečenjem disfonija. I bio sam u prilici da budem pozvan da kažem nešto o hirurgiji štitaste žlezde, kojem sam se ja nastavio baviti, eto, sticajem okolnosti, po tome sam možda najprepoznatljiviji kao neki moj pečat. Mimo svih drugih hirurgija koje sam radio, imao priliku da radim na institutu, gde, eto, vidite da ljudima na neki način i posle toliko godina su zahvalni učiteljima koji su bili i svi su bili pomenuti. Tako ću i ja, možda taj Balkanski kongres koji je ovih dana, će biti prilika da podsjetim i da kažem i da u stvari se zahvalim svim starim hirurzima koji su mene nešto naučili. A možda će biti prilika da i ovi mlađi koji ostaju iza nas čuju nešto iz istorije, da znaju da nisu došli u kuću gde je ta hirurgija počela njihovim dolaskom i da poštuju sve ono što su radili svi ti ljudi pre, kako bi
eto, mogli da nastave tradiciju i da tu kuću naprave bolje. Vidjet ćemo šta nose naredne godine, ali, kažem, nadam se da će hirurgija na Institutu za onkologiju da napreduje, ima prostora za širenje nekih određenih grana. Zadnja grana koju smo dobili je hirurgija pankreasa, koja je dolaskom čoveka koji je preuzeo tu hirurgiju, treba sada u ovih godina da iznedri konačno i đake koji će ostati i da preuzmu, da se ta hirurgija primi. Jer svi imamo mi neki vek trajanja, hirurzi koji rade, ako ne ostave iza sebe đake koji će nastaviti to, onda se postavlja pitanje što sam ja bio tu. Znači, nije moja hirurgija ni počela mojim dolaskom, ali nadam se da se mojim odlaskom sa scene hirurgije neće ugasiti. Tako da isto da je svaka hirurgija, bilo da se radi o dojci, bilo štitastoj žlezdi, želudačnoj, pankreatičnoj, kolorektalnoj hirurgiji, laparoskopskoj hirurgiji, mora da ima svoje neke đake i naslednike. Tako sam ja nasledio Jovu Bogdanovića, koji je bio čovjek koji se bavio hirurgijom štitnjače pre mene. Pre njega je bio primario Sterio, koji je, to su te neke 3 generacije koje su u ovih 60 godina, svako nekih 20 godina imao svoju ulogu. Profesor Gudurić, koji je uveo hirurgiju dojke, pa su onda iza njega je bio Andrija Golubović i doktor Vicko, ja i sad iza toga doktor Selaković. Što se tiče hirurgije jetre, nekako bilo je pokušaja pre nego što sam ja počeo da radim, da se to ona uvede, ali nekako meni je pripalo to nekako možda malo hrabrosti ili dobre tehnike, da ja budem izabran od strane mojih učitelja, da budem taj koji će raditi tu vrstu hirurgije. Pa je iza mene još došao i profesor Protić, koji je, pored hirurgije pankreasa, koja mu je osnovna hirurgija, preuzeo i hirurgiju jetre i tu su se već u tim nekim prvim godinama sam ja uspeo da krenem sa edukacijom dvojice mlađih kolega koji su sad stasali i sad već imamo 3. generaciju kolega koji su dospeli da krenu u hirurgiju jetre. Kolorektalna hirurgija takođe ima svoj zamah i došlo je do toga da postanemo neki edukativni centar za ovaj deo Evrope. I to sve jako lepo zvuči, znaš, tako to treba. Da, i ostane neka laparoskopska hirurgija, nju smo malo manje pomenuli. Laparoskopska hirurgija je počela krajem prošlog veka ovde i 3 ili 4 godine nakon prve laparoskopske operacije u Srbiji. Imali smo odličnog učitelja, kolegu doktora Markova, koji je bio kod nas, pa smo u prvom redu Andrija Golubović i ja savladali tu tehniku i ja sam postao instruktor za laparoskopsku hirurgiju 2 godine, 98. 2003. sam uradio prvu laparoskopsku resekciju kolona na našem odelenju i laparoskopska hirurgija je sad preuzeta od strane profesora Radovanovića i mlađih kolega koji su laparoskopsku hirurgiju debelog creva takođe digli na jedan novi nivo i stavili je u svakodnevnu hiruršku praksu. A laparoskopska hirurgija zapravo znači? Hirurgiju bez reza, hirurgija koja se može zbrinuti ili uraditi na identičan, kvalitetan način kao i otvorena hirurgija, ali operacija neuporedivo manjeg agresivnosti po telu pacijenta i na kraju kada se završi sva hirurgija dolazimo u situaciju da napravite minimalni rez kako bi preparat izvadili iz tela pacijenta i ti pacijenti mnogo kraće borave u bolnici, mnogo manje stres, trauma i komplikacije su mnogo manje.
Tako da laparoskopska hirurgija i standard je bila operacija žučne kese, da bi se to onda proširilo i na druge stomačne organe. U sklopu našeg odeljenja su, eto nismo ispomenuli, ali bar da kažemo, su i kolegi ginekolozi, koji su takođe laparoskopsku hirurgiju ginekoloških organa uvrstili u redovan svoj repertoar, tako da je svakodnevno u nekoj od operacionih sala totalni mrak i vidi se samo kamera i vidi se samo operativne tehnike koje se radi. Nismo u prilici u Srbiji da imamo centar za robotsku hirurgiju, koja bi bila sledeća faza i nadogradnja, ali ako budemo dovoljno radili i bili vešti u laparoskopskoj hirurgiji, nadam se da će veliki centri u Beogradu, možda i ovde kod nas, biti u prilici da i robotsku hirurgiju uvrste jednog dana u repertoar hirurgije. I laparoskopska hirurgija je izbor hirurga, dakle tu nema želja pacijenata, zna se kada se radi. Ima želja pacijenata zato što neke stvari ili neke operacije pacijent dođe, kaže, ili dođete u situaciju da treba da se operiše i onda možete da mu, ako vladate tehnikom, predočite ili ako pacijent želi da se uradi na neki način. Ali pacijent kad dođe kod hirurga koji vlade i jednom i drugom hirurgijom, može da kaže ja bih želeo, ali ipak je hirurška definitivna odluka, znači da li će biti primjenljiva za njegovu bolest određena vrsta i tehnika. Tako da pacijenti prvo što mogu i treba da rade je da pre ulaska u operativnu priču izaberu hirurga. I to je moguće i možete da kažete ja želim da to budete vi ili da bude neko drugi. Mislim da tu nema nikakav problem među kolegama, samo je da pacijenti na neki način mogu da biraju i hirurga, a onda se može birati i kako se zove, ali opet u dogovoru s pacijentom i vrsta operacije i tehnika kojom će se pristupiti. Tako da hirurgija, na primjer, štitaste žlezde može da se uradi samo sa 10 prstiju uz primjenu klasičnih ligatura, a može da se uradi uz primjenu najmodernijih sredstava i aparature koje imamo i gde vi u toku hirurškog rada nećete koristiti nikakav drugi instrument, nego samo pincetu, makaze i ultrazvučne makaze kojim ćete uraditi celu operaciju. Tako da to, kada sam ja došao, rez za štitastu žlezu je bio 12, 15 i više santimetara. Sad su rezovi za operaciju štitaste žlezde 3 do 4 santimetra. Postoje i tehnike gde su, kojim ja nisam sklon da znam da i mogu da ih uradim, ali nisam pristalica takozvanih hirurgija štitaste žlezde, takozvanom MIVA tehnikom. To je tehnika gde minimalno invazivnom, takozvanom, gde pravite rez od 2 cm, uvodite endoskopske instrumente kao za laparoskopiju. Međutim, problem je u tome što to ima striktnu dijagnostiku i može da se radi kod samo određenih dijagnoza, jer je patologu za postavljanje dijagnoze maligniteta jako važno da pošaljete preparat u celini. A kad radite MIVA tehniku, vi šaljete delove tkiva i nemate sačuvanu kapsulu, jer je vrlo teško izvaditi tkivo štitaste žlezde koje je veliko 5, 6, 7 cm kroz rez od 2 cm, nego morate da vadite deo po deo i onda u lečenju maligniteta štitaste žlezde, to ja nisam za to i nisam pristalica. Kao što postoji neke moderne tehnike, to je takozvana radiofrekventna ablacija. To su tehnike gde vi kroz kožu uvodite jednu tanku iglu koja tretira čvor u štitastoj žlezdi. Međutim, za tu vrstu tehnike i operacije opet postoji samo jedna indikacija, to su takozvani pojačano funkcionalni ili toksični adenomi, gde jasno nemate znakove ili mogućnost da imate malignitet. A nažalost, ako se ne držite indikacija, vi možete da tretirate neke promene koje su prvo veće ili promene koje se na kraju završavaju hirurgijom, da morate ipak da radite hirurgiju. Tako da nekako
te dve nove metode nisam prihvatio kao nešto što treba da uđe u svakodnevnu praksu. Tako da i pacijenti ako želi da mu se uradi neka vrsta tog tretmana, vi morate da mu kažete šta bi za njega bilo dobro. Pacijentova je poslednja odluka i može da ode i da se prikloni, da uradi određene procedure, ali mislim da to nije u njihovom ili da nije u interesu pacijenta, tako da... Misliš da smo sve rekli što je trebalo? Sigurno nismo. Pa uvek se postavlja pitanje od nekih tehničkih stvari koje u stvari najviše zanimaju pacijente, kako da dođu do hirurga, kako da dođu da savladaju problem zakazivanja, nemanja termina, redovnih kontrola i tako dalje. To je nešto što moje ambulante ili naše ambulante ili ja radim sredom ambulantu i zakaže se 24 pacijenta. I kada bi imao ambulantu gde imam 24 pacijenta, ja bi bio zabrinut zato što bi mislio da se nešto desilo ili u sistemu ili sa mnom nešto nije u redu, da ih ima samo 24, jer znam da je puno ljudi koji imaju problem i treba da dođu na hirurški pregled. A realno se moja ambulanta završava sa između 50 i 60 pregledanih pacijenata i to duže traje ili koliko treba. Zato što pacijenti koji su operisani prethodne nedelje, oni ne mogu da dobiju termina, moraju da dođu da im skinete konce. I pacijenti koji dolaze na hitne preglede jer imaju urgentna stanja, su takođe jedan broj pacijenata koji ne mogu da dobiju redovan termin, a morate ih pogledati. I treća velika grupa su pacijenti koji imaju dijagnostikovane tumore, koji moraju da uđu u proceduru za pripremu nalaza i ta grupa mi je najbolnija. Zato što se dešava da u jednoj mojoj ambulanti ja dam 18 do 20 indikacija ili novih pacijenata koji treba da rade hirurgiju štitaste žlezde, abdominalnog organa ili bilo šta i dolaze sa već dijagnostikovanim karcinomom. Tako da, opet se sve svodi na priču oko toga da nam fale operacione sale. Nas ima ili možemo da napravimo, fali nam ponekad zbog odsustva i velikog broja, fali nam i nekad i da nisu svi hirurzi tu, zato što ne možete da svi iskoristite slobodne dane, jer imamo puno dežurstava. Ne možete da računate da ćete sve vreme imati dovoljno anestezijologa, dovoljno pratećeg osoblja. Ali definitivno imate problem da u 4 operacione sale, gde mi dnevno u proseku uradimo oko 20 operacija, to znači 100 operacija nedeljno, to je samo jedan mali broj ljudi koji su za tu nedelju spremni, jer znate da već za sledeću ili za naredne 2 imate 100 novih. I svaka ambulanta da vam dovodi, da vam mislite, eto sad sam uspeo da na neki način pomognem, vam se pojavi 80 novih pacijenata svakog meseca. Znaš, ali nekad nam malo fale i ljudi. Ja u našem druženju, koje traje već godina iza nas, sam uvek doživjela od tebe predusretljivost, kolegijalnost, drugarstvo, pomoć i nisam nikad imala sumnju kada imam neku dilemu ili potrebu da ti se obratim, padneš mi uvek na pamet i ti si uvek tu. Znaš, to je jako važno i u poslu, važno i u privatnom životu, to si ti preneo na svoju porodicu. To prosto je neki život koji ti, ne znam da li si svestan toga, ali ja znam da si uvek bio tu. Bez obzira da li si mi trebao profesionalno ili si mi trebao što se tiče nekih novinarskih zadataka, neke lepe priče ili nečega što je bilo važno da uradimo. I to se ceni. I to treba da ostane iza nas. To je lepo, ali je, kako da ti kažem, nekad malo i teško, zato što dođeš u situaciju da između pacijenata koji su svi isti i svi imaju sličnu muku i porodice i mladih i starijih, da dođeš u situaciju da ne možeš da pomožeš onoliko koliko misliš da treba. Da. I za ovo je nekako najgore kad imaš limit te vrste, zato što ako ja svake nedelje prijavljujem, kako se zove,
na primer, mogao bi da svaki dan napunim jednu operacionu salu. Ali pošto nas ima tamo 12, 13 ili koliko, svako od nas ima sličan problem. Neko ima manje, neko ima više. Ali ako ja ove nedelje, na primjer, iznesem i dam 10 pacijenata ili 10 imena, a dobijem samo jednu operacionu salu, meni tih 5 pacijenata koje ne stignem ostane za narednu nedelju. A iz ambulante je stiglo 18 novih koje sam dao sledeće nedelje. I taj broj je stalno imaš utisak da nisi dovoljno koristan, odnosno da ne možeš jako mi je teško da od pacijenata koje imam na spisku nekom kažem, da kažem ko je taj koji ima veće šanse za lečenje ili ko je taj ko mora, a ljudi to obično ne razumeju, kaže ja sam uradio nalaze pre 3 nedelje, nisam još pozvan, a kako da objasnite da imate ljudi koji su radili pre, ne znam, 2 meseca pre tog čoveka, a nisu došli na red sa istom dijagnozom. A jednostavno razapeti ste između toga da želite da pomognete, a da jednostavno ne možete. Limit je usko grlo, je sama operaciona sala. I kada negde tvoje poslovne životne dileme ili sve ono što nosi naš život su oko tebe, navale na tebe, koliko često postigneš za CD-om? Koliko često postigneš za muzikom? Nas dvoje smo se upoznali davno, znali smo za postojanje jedne CD-teke u Novom Sadu, preko puta Zmajovine gimnazije. To je bilo neko vreme kada smo mi svi odrastali. Pa posle smo se nas dvoje intenzivno družili u jednom periodu poslovno na Radio Stotki. To nema veze nikakve sa našim osnovnim zanimanjem, ali ja ću da ti kažem da sam zahvaljujući tebi naučila da radim kao voditelj Top listu, čiji si ti bio muzički urednik i uopšte to je bilo neko vreme koje verovatno nosiš još uvek i verovatno postigneš za muzikom i danas. Pa vidi, sad se to sve manifestovalo, kako se zove, kroz neke druge oblike, ali sad ću da iskoristim tašno mi je ovde pa ću da ti nešto pokažem, a tu su stvari odgovor na sva tvoje pitanja. Viš, ovo je jedan sastavni deo mog života. I sad kad pogledamo, evo ovde ima toliko segmenata, ovde imam memorije. To su, evo ove su 4 memorije. Dobro. Koje... Koliko je muzike? Ne, polako. Dobro. Znači, na ove 4 memorije koje stalno nosim sa sobom su pacijenti koje sam pregledao u zadnjih 20 godina. Na ovom zlatnom su pacijenti koji su operisani za zadnjih 25 godina i koji treba da budu operisani. Ovde su pacijenti koji dolaze kod mene na drugo mišljenje i privatno ili pacijenti kojeg sam gledao van teritorije Srbije. A na ovom je u slučaju da mi sve to ne uspe, i probrana muzika da ukoliko me neko pozove da na neku zabavu mogu da kažem ovde mi je kompletna diskoteka Tvrđava, kompletna diskoteka Točak, aktuelni hitovi i da ne zaboravim narodnjake. Znači, to je tu i uvek je sa mnom, a ovo ovde je, kako se zove, jedan bedž i to je stalno sa sobom, to je mala gramofonska ploča. Ta mala gramofonska ploča je u stvari neki moj zaštitni znak i amblem, a na ovom 5. odvojenom flešu to je postalo neophodno jer više nema CD-a i ovde se nalaze, imam 9, a možda i 10 sad izbora, za 9 ekipa s kojima radim. Svaka ekipa s kojom radim i ljudi koji je čine zahteva određenu muziku. Onda ovo skinem i ubodem u radio koji se nalazi u sali i svaki put kada idem u operacionu salu, svi pacijenti taj dan u odnosu na anesteziologa, instrumentarke, anestetičare dobiju muziku koja nam svima godi. I nije retko da u toku rada
imamo pesmu u sali i da svi nešto pevuše i da vratimo neku dobru emociju koju ja eto stalno nosim. A ovih dana smo došli, pa i danas sam došao u jednom rođendanskom poklonu od mog mlađeg sina i Jelene, gde su mi napravili duks zato što sam 1979. pazi, to je jedna presudna godina, upisao fakultet i stao prvi put na diskdžokejski pult na diskoteci Tvrđave i sad se nekako ta istorija vraća. 17.4. četvrtak, kao nekad pravimo žurku opet na Tvrđavi, gde ćemo puštati tu neku staru disko muziku, pa eto, prilike da vas pozovem i da dođete. I to je, eto, onako, 2 rečenice, ceo neki moj krug i život, znači, hirurgija je jedna strana, a druga strana gde, kad god mi je teško ili nešto, imam muziku iza sebe. Kako za mene, tako i za prijatelje, tako za sve ljude koji nisu samo pacijenti, nego posle toga dođu i na žurke i tu se nastavi to neko druženje i svako ko me zna da je to nekako jedna ista osoba, samo zavisi šta radi. Ozbiljno radim i hirurgiju, ozbiljno radim i muziku. Mala radnja za dobar zvuk od 1991. do 2011. Pro Music u Zlatne grede 3 je bio neka moja svakodnevnica posle podnevnog i noćnog rada, jer smo, pored Radio Stotke, Radio Dunava, imali priliku da uz hirurgiju nešto drugo radimo, gde ne samo da radimo, nego da uživamo u stvari i da punimo baterije za sve ono što nosi hirurgija, koja je neophodna i koja je, zato smo se školovali, ali nekako, kada se sport izuzme, koji je onako bio početak uvoda u to neko radijsko iskustvo, je napravilo najveći broj prijatelja, poznanika i na neki način možda kasnije i pacijenata kojima sam brinuo i brinem i dalje. I to je zdravo. Hvala ti. Molim.